Bafowethu ngeke nikholwe uThibela-ke ugadle isinyelela agadla Mthandeni Ngcongoma elisho umfoko wamanqele-ke laphana-ke insizwa-ke yasemdlejeni. Mesikhuluma ngoThibela-ke sikhuluma ngegidangoma-ke likaKhuzani-ke umfoko kaMpungose-ke laphana-ke. Bafowethu ngicela ukuqala nginibingelele la kusiqiniseko SM Media. Baqala ukusijoyina kuleli khasi-ke ngicela benze ubulungiswa-ke bacindezele ibhathini ka-subscribe-ke niphinde nilike lama-video-ke enginenzela wona. Bafowethu-ke useshaya kwabola uThibela-ke laphana-ke egadle ebhekisa ngqo kuMthandeni Ngcongoma elisho umfoko wamanqele-ke laphana-ke ubhale-ke nayi-ke inkulumo-ke laphana-ke ekhasini la kuthe ucabangani ukuthi ubhuti ugibeleni laphana-ke ebuza kuKhuzani noma ebuza kubalandeli-ke laphana-ke wasethi-ke melandela-ke laphana-ke uThibela-ke wasethi-ke iFortuna or iPolo wasethi-ke akuyona iFortuna liyana iDefender esho imoto kaKhuzani lapho bekade poste nanoKhuzani isithombe sakhe ekuyi-Defender phakathi ebuza kubalandeli ukuthi-ke ngabe sicabanga ukuthi yini egitshelwe uKhuzani ngabe iPolo or iFortuna. Siyazi-ke bafowethu ukuthi umuntu-ke onePolo owalwini ukhosini-ke FM-ke laphana-ke ngasikhathi ehlukanisa unyaka uMthandeni Ngcongoma elisha. Siyazi futhi ukuthi uMthandeni-ke uneFortuna-ke laphana-ke ilembe. uThibela-ke lokhu kuveze kwacaca ukuthi-ke ugadla isinyelela-ke laphana-ke ebhekisa ngqo kuyena-ke uMthandeni. Abantu abaningi-ke bakhomentile-ke ngoba nabantu abaningi bebengena kuyena le post-ke yaThibela-ke laphana-ke bakhombise-ke ukukhomenta kakhulu-ke laphana-ke babaza ukuthi hayibo ziyakhala-ke manje kusho-ke abantu-ke laphana-ke. Mina ngifuna ukuzwa ukuphawula kwakho nazi lezi insizwa ey'ncweka. Siyakhumbula uThibela kuye kwatrend ivideo-ke laphana-ke yabona igcokama-ke negcokama limbona ezebaleka uThibela ehleka akhombisa ukuthi uright. uMthandeni-ke waveza ukuthi-ke banoThibela-ke bayaxhumana-ke laphana-ke nakho-ke noThibela-ke ephinde abuya-ke esezothi-ke laphana-ke ngabe yini le egitshelwa uKhuzani iDefender le siyaziyo or iPolo or iFortuna. Waseveza kodwa ukuthi cha iDefender kusho uThibela. Abafowethu kunjalo-ke la indimeni kaMaskandi-ke mina ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ungaphawula-ke ngalo mntalapho-ke siphinde-ke sitholane-ke kwezinye